napalabas, nadal tayo iti Word of God. Taragi jay nabanggit ko ijay. Ano da tayong anak ti Diyos. Kaya't magkita tayo kumay di biyag tayo nga healing belongs to us. Kukwa tayo da jay. May sangay kasana nga natagikwa tayo da jay. Pabanti inheritance. Amen? So nga din nabanggit ko makita tayo na dyan, no need to pray, nga agasan na ka na Apo Diyos. Ti kararag mo giti, maawatam, da dyan, tawid mo iti Diyos, nga health. Nga ba nga daka sa kararag nga maagasan. Karkaro dagijay unbeliever nga mamay, dagijay kurang iti knowledge na pa lang de pa nakayanak na kini Apo Diyos, bayan nyo de jay. Kararag dala tayo jay. Pero the more gugro tayo, mapapan tayo ti mas deeper nga relationship kini Apo Diyos, makita tayo manon kuma, nga iti healing, kukwa tayo, nga natawid tayo, hindi na born again tayo. So, nadyan isuro ka na tayo na palabas. Apay nga kukwam ti healing. Apay nga kukwam jay health. Dadyan nga rod na naalam na jay true spiritual birth. Since spiritual birth. Naada tayo, nung naianak tayo ti family, ti pamilya tayo, numapan tayo di negative side na, ada na jay saksakit na nga nagijay nga pamilya, nga uray, awan pa lang tinaramid mo nga good or bad, idi naianak kay jay family, possible nga na jay, diabetes, high blood, natawid mon. You see? Ngam no healthy damot de jay, a family, na anak kay jay, natawid mo mat. So, that example kada tayo iti Diyos. Nga, ada ti inheritance. Nawapana kay jay negative nga inheritance. Idi na anak tayo, itilasag, natawid tayo day sinful nature, nga sinner nga spirit. Kadaday nga sinner nga spirit, nga sinful nature, ada sakit na dayay. Tana ilulunod da jay nga tao. Iso nga, hangka pa lang nga nagaramit ti good or bad, natawid mon ti sakit, natawid mon ti basol. Malalayo. Iso nga no agbyag ka, rumwar da jay bunga na, jay sinful nature, nga patay, sakit, curse, worldliness, dahiti ibunga na dajay, nga spirit, nga nakayanakam nga first. Awan pa inaramid mo nga good or bad. Ngam rumwar dajay, because tinatawid mo, tinayanak kay tilasag, sinful nature o sinful spirit. Hallelujah. Malalayo diyan. Iso nga, adda sakit nga talagan, ti tao, idi may anak. Ada basol na ti basol tawid. Di ba ti basol na tawid kini Adan? So nga gapo ti basol, jay may isa nga tao. Aman aming nga sa lubungan. Sang katauhan,
katibungan na day patay. Patay lang gamitin na ibagay day, pero day patay, tibungan na mat sakit. Curse. Worldliness. Iso nga, daday na alam, idinayanak kay ti basol. Tata, idinawat mo mat ni Jesus. Na anak kamat iti Diyos. Nagsukat ka ti Spirit. Brand new the Spirit mo. New creation. Naggapu iti Diyos. So gapu mat ijay, natawid mo mat ti life. So agrain ka na tayo mat child life. Awan pala naramin mo nga good or bad, basta na born again ka, nag-start ijay. Child life. So ijay life, adamat ti health. Ijay death, adat ti sakit. Ijay life, adamat ti health. Kaya adamat ti nanti blessing. Ijay death, adat ti curses. Ijay life, awan ti curse. Tadi di biyag tayo born again. So ijay tayo nga ag-claim, kuno ijay tayo nga ag-receive nga we are healthy. We are health. Sige, tuloy tayo nga basahan tayo Romans 5 verse 17 to 21. Okay. So ijay tayo nga alain di ay. Tanuhan tayo makita na ito yung revelation, may padpada tayo lata, kadagijay religious, unbeliever nga kararag nga maagasan na. Pero da tayo gayam, na anak tayo ti salunat, na anak tayo ti health of God. So nga ti kararag tayo, ang nga Lord agasan na ka di, o di kiti Lord pakitam kanyak ti health ko. I-reveal mo kanyak, ti salunat mo, nga nakayanakak, dagidayan. Okay. So verse 17 to 21, Roma. So makita yun dyan, duwa tinagrain nga rod, ibasol de maysa, tinagrain patay. Death reigned by one. Yadan de ay, gapo di basol na. Ijay death, nadang ko na tayo, separation from God, jay mo lang nga nagrain ti sakit. Jay nga nagrain ti curse. Jay nga nagrain ni Satan. Worldliness. Okay? So tangay nga rod, ni-receive tayo mati grace. Those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness. Yan. Kaya nawat tayo ni Jesus, nawat tayo ti grace, nawat tayo ti gift of righteousness. Hanon nga sinful nature, righteous spirit. Timet, ag-take over, ijay, ag-reign tayo met, ijay life. Amen. Tinang receive the gift of righteousness, reign in life. So life. Hanan nga death, life. Kat ijay life mo't, kakoy-kuyog na ti health. Kakoy-kuyog na di blessing. Kakoy-kuyog na di heavenly life. Oh, godly life. Ta demonic life mo't na di maysa.
Nag-change sa'yo lang. Itinakayanakan. Isu nga na dito, pray tayo. Nga maawatan tayo na ito'y, nga power ti spiritual birth. So nga, isu ti meditate tayon. Isu ti kararag tayo. Life ti adan ka na tayo. Kitaan tayo ang, idinay anak tayo, in mo na, nga sinful nature, nag-green ni patay. Idinay anak tayo mati righteousness, agreen mati life. Tatilang gapuna nga nakapasok ti sakit because of sin. Nga nakapasok ti death and sickness and diseases. No ngay nag-change tayo. Antayon nga sinner. Righteous tayo. Tanaawa tayo the gift of righteousness. Di awan right na diya death and sickness and diseases ija righteousness. Because awan ti pag-fellowshipan, awan ti pagkaduaan, the righteousness kinisi basol. Handang ag-mix. Handang ag-fellowship, handang ag-kadwa. Kasmalang na satanas kini Apo Diyos. Adaya pagkaduan na satanas kini Apo Diyos. Awan. Kasmatlaang sipngat kinlawag. Kasmatlaang sakit kin health. Hanga ada health mo, ada mo lang sakit mo. Hanga say. Separated na gidyahay. Amen? Isu nga, kung na-receive mo dyan righteousness, na-receive mo dyan life. Kat na-receive mo dyan life, na-receive mo dyan health. So nagbalin ka nga healthy, gapo iti righteousness of God. Kapanakay anak mo. Naawat mo na dyan spiritual birth. Okay? So may isang kararag ko kasi ito yung ministry tayo kasi maawatan tayo kumay. So nga ti kararag ko kanyak ti biyag ko, Lord, ang ko nga dawatanan nga agasan lak. Because inagasan akon by the stripes of Jesus na agasan ti Hudyo ken hintil di jayan. It is done. It is finished. At Calvary, binayadan na namin ni Diyan. So, haan ako nga kararag nga agasan nak. Tainagasan nakon. Inalan aminan ni Jesus ti sakit ti bagi. Inlan sanay di cross. Amen? Ngabdi, kaya't ko nga maawatan, jay revelation na diay. Nga health ko, ken ka, tas sikat ti salon at ko tatan. Ti kararag ko, mai-reveal kanyak, nga healthy ak, nga healthak, kat agrainak dita. Same. Iti salvation. Ang kumatanan nga kararag nga, isalakan dak kadi, ti impierno. Ta na-receive kun, ti salvation ni Jesus, ti salvation ko. Redemption ko. Sanctification ko. Righteousness ko. So, di daw dawatak revelation. Dagijay nga na-receive kun in Christ. Di malangan na awatak, no need for me to pray nga i-bless dak ni Lord. Because the anakak iti Diyos, natawid kun ti blessing ni Amak. Ti kararag kun, pakita man Ama,
dagiti blessing ko. Tama usar ko. Dagijayan. Sungahan nyo nga dagijay, dyan na ianak iti Diyos. Titungtungan tayo ditoy. Nga kinamon, iti panakayanak na. Tamangan manen, no, adati sa bali pa nagdengag na, ipastor ka no, hanggang nagkarkararag. Apain baka pinutod mo manen diay, kararag, agkararag tayo. Ngam adaday specific nga prayer tayon, nga haanen mo nga ikarkararag dyan na receive mon. Nga awatem pa lang, kas parang nga ro, love of God. Di ba foolishness no ikararag mo? Lord, ayatan da kadi. Kargaan pa lang ti kadi. So makita yung awan tagkarkararag ti kasjay. Urag dadamo nga bornigin. Ayatan da kadi. Taam mo tayon nga inayat da tayon. Naawat tayon ti ayat na. Idi na anak tayo. Nga mapay dadado mga ikarkararag tayo. Kat the same mo lang. Iso nga tak-tak lang diyay. So nga ikararag mo, Lord, i-reveal mo man, chay ayat mo kanya kasama. Kasama. Kaya't ko nga maawatan, chay kaunag kalawa, ti ayat mo kanyak. Dadya ti kararag mo. Hangkoin bagang hangkang agkarkararag. Tada na ginagdengdengag iti mensahe, nga handa kita di specific, nga nakaibagaan di word. Pag may mixan na, kat ito no rumar na, bakanto pa na pasur, hantay ko kung nagkarkararag. Ayaw na yan. Iuli-ulit ko, ikararag mo di revelation. I-meditate mo. Ngamno di ayatan na ka, hanmon ngay kararag ta inayat dakan. The same ijay, kaspargan, ianak da ka. Ianak dak Apo Diyos. Na ianak ka nga rudon. Alangan nga born again dak Apo Diyos. Kung kunamanan, nalpasan nga born again ka. No na born again ka. So nga ti kararag mo, Lord, ipakita man, itinakaya nakaking ka. Kas ano ka asidagkon ken ka. Kas anon te relationship tang agama. Dagiti ti kararag mon. Taditi ti dapat mo nga maamuan. Mamahal ka nga karkararag, ngay anak na ka manan. Hallelujah. So now, maawatan nyo kuma. Dagiti tapno saan tayo nga, kasla de awan ti pag-asa na. We are health. Hala nga healed. Kalangan na agasan. You are health. Because you have the nature of your father, hindi na born again ka. You have received the nature. Nagbalik ka nga particle of God's nature. Kat ti nature ti ama tayo, health. Ti kasasaan na nga may isa, health. So, ano di kararag tayo, Lord, adaanak iti nature, nga kas di nature mo. So, ti nature mo, health. So, I pray, nga maawatak. Dayta nga kasasaad ko, nga health. Okay, sige, mapantayo dyan. Maramdama. Verse 18, Romans 5:18. Oh, kita nyo just, di may sa condemnation, tindig na. Jay, day old nga life tayo. Nga natawid tayo kini Adan. So, nakukondem dayay. Ken makondem. Pero di nag-transfer tayo mat kini Jesus, na-receive tayo mat righteousness.
gapo ijay kinalintag na. Okay. And then the result na dayjay mat kada tayo, justification. Panaka ibilang nga na lintag, na pawalang sala. O iso nga, naibilang tayo nga na lintag. Anya pa iti ko tayo? And life. Kita nyo? Resulting in justification in life for all people. Kaya ba't the result na? The result the old, condemnation. The result mo dyan inyo, righteousness, can life. Okay, verse 19. Disobedience. Poster basit. Disobedience ni Adan diyay. Ado tinagbalin nga, sinner. Ito'y di magbagak, nga uray di ka pala nagbasol, no ijay ka nga anak nga puli, sinner kan. Tingkas sa mga nagbalin nga sinner by inheritance. Iso nga, di ka pala nagbasol, masaksakit kan. Di ka pala nagbasol, nailunod kan. Tiga po na, jay pulim. Diyan na kaya nakam. Di ka pala nagkararag. Di ka pala nagkararag, wano, awan kararag mo, wano ada kararag mo, adan kin kariyay. Gapo de basol ni Adan. So, in contrast, dito imat. So also, true. O, the obedience mat ni Jesus. Iso nga the obedience, the positive obedience, si Bible nga, two kinds of positive obedience, mabangbangit ko no mamingsan, the number one, kita pa the obedience ni Jesus. Sakba the obedience mo. Dapat nga tulnog ti anak ti Diyos, pero before the obedience mo, jay obedience na pa'y. Tanuhaan nga nag-obey ni Jesus, iti panang bayad na ti basol tayo, panang fulfill na iti law, dagiti Hudyo, ken panang bayad na ijay, basol ni Adan, hantayo pulos nga mapalintag. Isu nga jay obedience ni Jesus si nakaaramid jay, not your obedience. So nga salamat kini Jesus. So nga jay obedience mo, fruit laang dajay faith mo ijay life ni Jesus nga na-receive mo. Dayaw ni Jesus no obedient ka. Dajay ti rumwar dajay obedience mo mat. Pero fruit, iti life ni Jesus. Ngam ti mo no nakitam di obedience na. Tanuhan nga nag-obey di cross, hang ka na save. Tanuhan nga nag-obey nga nang i-pour out your blood na, hang ka na forgive. Tanuhan nga nag-obey, nang bayad, kadagiti sakit, hang ka maagasan. So thank God, gapo di obedience ni Jesus. Nga naibilang tayo met nga righteous because of His obedience. Ti under the law, si katag-obey, sa kagbalin nga righteous. Under grace, ti obedience ni Jesus, tinakapalintagan tayo. Kato na-receive mo na dyan, ka-righteousness ni Jesus, ti fruit na obedience. Ag-obey ka mat. Kastala ang dagitan. Amen. Okay, so nga na-inherit tayo ti health. Ta healing nga road school na ito'y ayan tayo tata. Hallelujah.
So nga tawid mo sa lunat. Akas mo lang righteousness. Kas mo lang life. Tawid tayo amin daday because of Christ's obedience. So verse 20. Okay. Tinaduma ako na da. Mayat ka no, umad-ado ti basol mo, umad-ado mo ti grace. Han nga kasjay. Ti kastana da ito'y. Dadjay sin, nga uray kas ano ka aduna dadjay. Gapu ijay law. Kita nyo, gapu ijay law. The law was brought in so that the trespass might increase. Ngam tandaan nyo at tilo, han nga purpose ni Lord, tapno agbasol ti tao. Ti purpose ni Lord ijay law, pribintaran ako ti tao to sin. Maaladan da kuma. Pero nakitan mo't dito'y basol, wala espiriton ti basol, ti gundaway na. Idi adan ti lo, ni Satanas, kung natayo na lang, nakita namat, kapag kinasikap namat, nakita na adan ti lintag. Iday ko nga isabit matanan, nagitoy nga tao kunanan. Iturong ko mat isudan nga violate, disobey. Iday law. Tapno dosaan ni Apo Diyos isuda kasjay. Kasta, iso nga kaslakit din jay law, tinangkos ti sin. Pero that's wrong, no kasi ti understanding mo. Kaslakit din jay law, tinang paado ti basol. Pero, ti law, ket mayat. Amen. Pero nakita ni Satanas, iti abot na, wano dalan na, to kill people. So no daalad, so tibaga na, kalay atom dihay. Kaslamulan da tayo dangerous, no kunada, high voltage, no kunada ijay, dalan, apay nga ta dangerous dito'y. So lang ti kayat mo nga apan siripen. No don't touch, no kunada. Isumati, apay nga ta nga, ibagada nga don't touch. Kuna pa lang. Tuno noon na sinit ka, ay, isugayam. Kaslakas jay. Ngam, uray kas ano, tingkasta ni Satan, nga nang iparwar ijay, wano nang ited, iti ugalin di tao nga mang violate ijay, labsan lata jay grace. Tadakdakal jay grace kaysa jay law. Amen. Nangat nga to jay grace kaysa jay law. Because the grace in my nga nang bayad iti amin nga basol di tao jay lintag. Amen. So nga kaya na nga bayadan. Another thing dito'y nga verse, kung natin na duma, di bali tadakdakkel ti grace, uray madado ti basol, umadado mat ti grace. So nga oray bumaso-baso lak, tadakdaktel jay grace. You are wrong manan ijay. So nga dabay day explanation na niya. Ada nga day usaranda nga niya day, pangrunaw ti ink nga day. Nakba day solution nga day. Kargada jay ink, ijay baso, sika kanoda jay nangisit,
nga managbasol, so nga rin adod basol mo, di bali tay grace, ikata na day, sada ikwa day solution. Pero nohan ka nga nanad ijay, agbalin nga license to sin. Tauray bumaso-basol ka, di bali ta the grace. Handa nakita, ti grace, nga daytoy nga in may nga righteousness tayo, kaya na nga i-conquer ti sin. Day basol ijay biyag mo, han mo ma-overcome, kat i-receive mo ni Jesus nga righteousness mo, matay da jay nga sin. That's the power of grace. Hanga di uray bumaso-basolat, tadakdakkel ti grace. Kasi ti understanding nila duma. So handa nga abalbaliw, awan ti transformation. Hanga sa tinsuro na giti apostle. Tinsuro ti apostle, ti grace, trinanda ka to say no to ungodliness and worldly lust. Amen. Una, uray ado ti basol mo na forgive. Ngam, han mo nga kunaan, sige uray bumaso-basolak. Tadakdakkel jay grace. Hangakas jay madidayan. License to sin. No kasdayan. Tinangusaram. Iti grace, i-eradicate na, wano, i-demolish na, jay desire mo to sin. Naalayo? So nga, adutin ang per birth, iti gospel. So nga rin, may sa pastor nga kunak. May sa pastor nga ti-teaching na kasi ay, nag-utang kanyak ti kwarta hang agbayad. Pastora, siyempre kanyak, urihan na bayadan ngam ti madiijay. Ti inosar na. Iti word of God. So nga naturod nga utang, urihan nga agbayad, tadakdakkel ti grace. Urihan ko bayadan, di bali, may salakan naklata, tadakkel ti grace. License to sin di ay. No, mumi ti grace, ti righteousness, agbayad ka. Malaksig no, ibaga na nakautang, hanmon bayadan. There is the grace. Handa nga pinabayadan. Hallelujah. So, pastor adi ay, so nga in warawaras natin utang na. Nadamag kulangan. Tapat give fix ti papilis ti lugang kat. Nagtawag din namin isang pastor. Itakat di kuaman dito eh. Gitar trabaho ti papilis ti lugan. Apa yan? Amamom na gito yung papastor. Ay, wan mat. Apa yan? Ay, uwan na gito eh. Kastuga mo galin na gito yung papastor. Katanda ngay nga rod. Ang agaputa pastor. Amuda amin. Ti mangibiyag. Kani Jesus. Puti unget na. Kurak no pastor, kata nga mangkusit. Agluko-luko. Anata, kuna na nga pwede ay, dakdakkel ti grace. So nga uray ka nung sa nga pulo asawan dagi jay, kat kinakaidada jay sa nga pulo, kat umay ti rapture, marapture na lata. Tagit ti teaching na. Sino nga'y tagbaliwan? The congregation na di ay very dangerous. Nga congregation na yan. Amen. So nga ganad kayo, hanga kasi ti interpretation na ito'y. Interpretation na ito'y, ure ka sa ano, iti basol, gapuy jay lo, lampasan jay power ti grace. Kaya nang dalusan can i-overcome.
That's the power. So nga uray kasano ka adon ti sakit, nangat nga tulat ti health. Mas powerful ti health kaysa sakit. Taore kasano ti pinaruwar jay lo nga sakit, cancer, ulcer, kenda dumapay, kayan jay grace. Kasjay kumaa. Amen. Okay, verse 21. Taglawag ka na tayo. Verse 21. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness, to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. So makita yung mat. So that just as sin reigned in death, kas pa nagturay ti basol, hindi patay, so also grace might reign through righteousness. So very important nga makita yun, no, born again kayo, you are righteous in Christ. Nga na-receive you the gift of righteousness. Katibungan na di ay eternal life. Even na the eternal life, ano ti dundanggak? Siyempre, the eternal life gift. This is not the reward of your good works. Yes. Pero the eternal life reward the righteousness ni Jesus. So ano na-receive the righteousness ni Kristo, awan ti ma-receive mo ng eternal life. Kita yun? Ulitan tayo. So also, grace might reign through righteousness to bring, anya ti iyag na, eternal life. Hallelujah. So nga, dadjay, ti kasana di ay, dadjay life tayo in Christ, iti mang-produce ti eternal life. Amen. Receive ko madag ti revelation na dito. So nga no, ibibiyag mo, agpo-produce ti life. Imbaga kung ti eternal life, life of God forever. Ti general term ngayon usar tayo, ti eternal life, so jay joy forever. Love forever. Health forever. Righteousness forever. Holiness forever. Light forever. Tagajay ti eternal life. Ti death mat, eternal death nga makon ko na, sadness forever. Loneliness forever. Pain forever. Amen. Adupay, darkness forever. Hatred forever. Kasa miso nga da impirno nga go-work in heaven dito earth eh. Nagbibiyag ka iti hatred kat impirno da jayabiyag. Adan ti partial nga impirno nga marikriknap. No adan ti pain, adan ti sakit, adan iti partial nga impirno. So saan ka taga-impirno, taga-langit ka, you need to resist. Amen. Ano nga mo di ay? Ano ang kagmit, saan ka may reveal? So ano na the joy of God, adan heaven, partial nga heaven. Oh, hallelujah. Amen. So nga, at least mariknamon no niya ti langit, kenan niya ti impirno. So agpili ka, pain forever,
or no pain forever. Kasi lang gayam. Tanuhan nga mariknabi man ti impyerno tata, handa nga mo ti kagrabe na. Aga-asamat na day, hatred forever. Di ba no, nanapnukat ti gura? Kaya po, awan ganas mo, agbibihag. Patiro pamadmadi. Agaso na day, di impyerno, hatred forever. So, kuna na forever. Kung kuna na ka na eh. Nanapno tigura. Bermi, apoy lang aruden. Nagura manen. Agaso na itang adusa. Iso nga, no eternal life, di magsaritan. That is Zoe, the God kind of life. Nga enjoy yung forever. Ijay sidong ni Apo Diyos. Tidak dumagamin, inbagada lang, hakamat matay. E di uring matyaman din birno. Apay agibaporit daya hanmat. Forever damat. Di diferensya tayo lang. Nga ang mapan di paradise yung mapan di jay. Te klase ti biyag. Death kada kwada, life kada tayo. Iso nga tatapay lang, i-work out tayo jay heaven. Ijay life tayo, health is ours. Health belongs to us. Tatagalangit tayo, our citizenship is in heaven. Amen. Hallelujah. So that's it. Kailan makita yun rin? Another thing. Nagitaan tayo. Jay divine nature nga kunak. Antayo dyan. So nga, at least man lang, nga nakita yo, no apa yung ibagbagak nga kukwayo ti health. So ti may sa meditation ko, kasjay, salon atak nga ni anak. So nga, kayat ko nga agbiag, ije na iyan nakaking ka, Lord. So, ipakitam kanyak ti divine nature ko. Pakitam kanyak ti nature mo sa health. Kunak-kunak, dahil ti kararag ko. Ano ko na ikararag nga heal me. Kaagasan lak because I am healed already. Ni anaka kunken ka. So, nakakuni ka kunken ka. Awanan koneksyon ko kanya Satanas. Tahanda ko nga anak. Naisiparitak ka ni Satan. Naisiparit mo't ni Satan kanak. Naisiparitak ti basol. Naisiparit mo't ti basol kanak. Because I am righteous. Naisiparitak ti curse. Naisiparit mo't ti curse kanak. Because I am a blessing. I am blessed. And blessing as you are. Kunak kinaama nga Diyos. Naisiparitak ti lubong, dead to the world, and the world is dead to me. But I am now connected in heaven. Connected ken ka, Ama. Connected is your life. Connected is your health. Connected is your righteousness. Particle of your nature. Dagijay ti kararag kon. Tapno makitak. Dagijay nga na-receive ko in Christ. Pwede may isang ikasan ti agbyag nga healthy. So nga uray ada sakit pa lang. Makikita mo jay bagim. Un-unaam jay word. Un-unaam jay faith. Ijay word. Tay suti mangi manifest iti life. Okay. So, 2 Peter 1, 3 and 4. Ito tayo makita dyan, divine nature tayo. Sige. So nga, kayo nga kumarakararag nga, bumalibaliktad, agasan lak kadi. No born again kan. Ti kararag mon,
naianakak nga nasalunat. Pakitam kanyak ti salunat ko. Tapno maawatak. Tapno agistanak. Agtakdirak ijay nga nakayanakak. Amen. Sige, basa. His divine power has given us everything we need for godly life through our knowledge of Him, who called us by His own glory and goodness. So makita yo, His divine power has given us everything. Everything we need. Has given us everything we need. Another day, everything we need for a godly life. Aming nga kailangan tayo nga na Diyosan nga biyag na isuplayan by His power. The Holy Ghost, of course. Amen. Na isuplayan. Aming nga kailangan mga ibiyag nga na Diyosan na isuplayan by His divine power. So, diya kailangan nga ibiyag, for example, righteousness, na isuplayan. Kailangan nga ibiyag nga health, na isuplayan. Kailangan nga ibiyag nga blessing, na isuplayan. Everything we need. Hallelujah. Aming nga kailangan nga ibiyag nga na Diyosan, na isuplayan by His power. Nagganas na maawatan tayo through our knowledge of Him. So nga ti kararag tayo, Lord, ma'am, amu tayo kumaisunan. So nga amuan tayo isuna, takanya na ti amin. No kayat mo iti strength, He is strength. Kayat mo ti love, He is love. Kayat mo ti peace, He is peace. Kayat mo ti joy, He is joy. Holiness, He is holy. Anya ngay kumangay? Ti kailangan nga na Diyosan. Ngahaan nga na isupply. Kat ni Apo Diyos nga mismo, ti adankin ka. Think about that. No life, isuna ti life. Light, isuna ti light. Wisdom, isuna ti wisdom. So, awanan eh. So, ano makita tayo rin naragsak tayong ag-serve kay ni Lord. Tida dumagamin hanga na gito iti pukusan na biyagda. Hanga na yung Apo Diyos. Dati-dati nga ro, kinabaknang ti tao, Genesis. Hindi awan pa iti sin, ni Apo Diyos ti kinabaknang ti tao. Hindi nagbasol, pinerbert ni Satanas tiyay, iti desire ng ti tao, material. Imbis nga last class. Na kinabaknang kumari. So, kita nyo ka di, ti kinapuno namot kat, no, apay kasto iti attendance tayo kat, because of material things. Well, iso nga ado ti tao nga adulangan na ti church. Ngam no makita mo lang kuman ni Apo Diyos ti kinabaknang mo talaga. Napatagkin ka. Iti may sa nga oras, iti panagdengeg, panagdayaw. Kasi di maawatam ditoy, kaya na nga baliwan ti biyag mo forever. Tadi material, delikado. Madrain ti spirit mo. Ano tinadrain ti spirit nan? Kita nyo tatanga December. Ado man tihana nga nakakarkararag. Nadrain ti spirit na. No kunanay di Bible nga, ma-strengthen ti inner man, no mabalin nga ma-strengthen, mabalin mo lang nga ma-weakened.
So nga siya, dadetihan ko kayat ngay tulok. Kanya kat ko may strengthen my spirit being. Amen. So nga, tipeti kayat ko pakapakanan. Ako kayat nga gayunar. Tibagi, mayat nga gayunar. Ngam ti spirit, bawal. Ano, pagpaspastingan ti spirit yo. Okay. Ngam, dati magkat kinapudno na. Ngam, makita nga no bumaknang kakiniapo Diyos, nalaklakat ti panagrangay mo ti material. Ay apo, ti taon tumot kami, baliktad ti amunay. Uray umubla-ubla ka, pumuskol san gumot mo, nawan amum kini Apo Diyos, ket tangkalatang ag-prosper, karkaro adad demonyo ijay nga, very poor. Spirit of poverty, ijay biyag mo. Ay ina. Kita nyo kanina bumakbak ng naglagan. Ti kasada nga bumaknang. So ngay wagbak naglakat ti bumaknang, no blessing of God ti agwork. The blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. Hallelujah. Nalayo. So ano, makitam jabi, kina Diyos ti Diyos katrumwar, jay blessing na, kati blessing na nga talaga ti pangparangay kin ka nalagan. Ti panagrangay nalakat ti bumaknang. Una to na yung kagtrabaho kas parangan abroad na kayo yung pandya Hong Kong. Ket agwork ti blessing. May tamtama kay jay among mangtulong kin ka nga bumaknang. Manon ngay ti tao nga Pilipino nga binmaknang. Ti kakasday. Tida dumabak nang di amo da, di natay di amo da, awan pang ipatawidan da. Dadjay katulong da silang ipatawidan da. Abay, mamin ano lang aramidan niya po Diyos yan, umayayo king ka. So naglak, panang adal ko naglakagayam ti bumaknang, no, jay blessing of God, ti mang pabaknang king ka, hangan jay self-effort. Ngano jay sarilim ti kayat na nga bumaknang awan di blessing. Asus, kakahasi ka. Mapuspus katilingit. Mangkaiuratan ka awan pa lang. Ngano jay blessing ti mang pabaknang kaskada Job, kaskada Abraham, da Isaac, da Jacob, da Solomon, naglaka. Isong ako nak, Lord, ito tiket ko. Han nga siyak, iti kita no di kiti sika work in my life. Woo! So everything we need for a godly life, everything we need has been given to us by His divine power. Hala. Woo! So, naglaka, bumaknang, may bagbanggit ko di ay. May isang siguro manan. Kailangan explain ko na lang di ay. Tabakati ko na yung na day self effort, wano kakayahan, tay bagbagak. And the blessing of God. So, timang pabaknangin ka, and He added, no sorrow with it, no painful toil, no blessing, timang pabaknan. Naglaka. Kita nyo diya ka, arubak nga. Uri ito ba, naging unbeliever, ada day time nga, si study, siyempre, ada di pabaknangan ni Lord nga, uri unbeliever niya, tada purpose na, taited na, di pa kaya aywana. Naglaka na, mabakbak na. Handa unay nga agbanbanog. Patakder-takder dalang ijay.
Si kapay nga, pumangon ti alas 4, agawid ti alas 9, terabi, isulat ta. Isuda. Ay na, pabani-bani kasi jay. Surat rumang nangay. Oh my Lord. Maalayo kumaday so nga, tigagatan nyo, amamon nyo ni Apo Diyos. Karoon kayo tin-knowledge, sino ba? Taday nga Diyos, tiyak ko na. So nga, amin nga kailangan madakin ni Apo Diyos. Kasi no, kailangan ti strength, iso na ti strength. The strongest one. Kailangan ti health, iso na ti health. Kaya iso na ti healer. Kailangan iti righteousness, iso na ti righteousness. Kailangan ti holiness, iso na ti holy. Holy God. Kailangan ti love, iso na ti God of love. Kailangan ti wisdom, iso na ti God of wisdom. God of understanding, knowledge. Ano ngay pala ti kunam nga kurang ni Apo Diyos? So nga da aming kanya na. De kailangan. Un-unaam isuna in everything. Ay baga-bagamot, seek first His kingdom and His righteousness, and all material things shall be added unto us. The same no healing. Un-unaam nga mamuan isuna. Kakag tinaray. Ditang agbirok ti salunat. He, God, is our help. Suna ti birokam. Wada kanus ti patakdir na itlog. Wada abus di. Wada kanay. Green ay danom. Wada abus di. Wala rin dyan. Ito'y bagulin. Agtid-tid-tid. Nga yan titakin ti bilit. Apo, kapansaksak doon ti tagakapangan. Ti kapapaspas na kakabubunag. Iti danom, tay laklako na. Nadungpar na jay ubing. Kurang pa bayad na. Ti nagilaklakwan na ti danom. Kamda kami ija katawa kami ata. Katno day tadya ubog nga. Ayan, ti pagtaktakian day kibkibalot. Kaya di banban ni itak pa lang iti. Hindi hanak pa lang ang buwan na ginamok na itang lugar. Agasam nagbalin yun nga agas. Yan, naluma mo lang, awan mo lang. Kasi kung conforme, ti papapananda. Tada din suro-suro na samyasa. Tapno handang agdiritso kani Apo Diyos. Mo jay buk na inok, isuda gam tikin. Pakka na ijay. Amen? Okay. Nawan tayo mataw-taw. Sige. Divine nature. Tikayat ko'y parang. No apay nga na isupply amin everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So kita nyo, ijay nga na isupply amin. So verse 4, natin may isa na isupply. Okay. Promises. Through this, He has given us His very great and precious promises. Amoy di promise no born again ka, kukwam di promise. Aming anak ni Abraham, nga daki ni Kristo, so that nagtawid iti promise. Kat may isa nga promise ni Father God, help. So kukuha tayo diyan, naitid. Amen. Sige tuloy. So that participate. In the King James, partaker of His divine nature, having escaped
the corruption in the world. Kita nyo no ma-receive mo ti divine nature, mo nga lisensya, ngagbibiyag ka na lubungan, maka-escape ka, iti corruption in the world caused by evil desires. Amen. Dadya ti kaya nang isupply. So nga never kagbalin nga license to sin jay life ni Jesus. In my dadya kada tayo, ikanda tayo ti power to overcome. Even sickness and diseases. Jay particular of His divine nature, nangyari dadya din na born again tayo. Dine anak ka partiker kan, itinadyusan nga kasasaad na. Nadyusan nga kinasiasin na. Anya ti partiker nakibingay ka. Nakiparti. So nga ron nga no, ada parti. Makiparti. So nga dawat-wat mo ijay. Simple lang nga explanation. Amen. Awan man tiwat-wat mo, yung kanangan. Adalata partim. Ngam kiniapo Diyos ti partim ijay, divine nature da kasasaad na nga Diyos. Ulitak man ang nature kasasaad. No kumada dyan na parswa, dyan nakaparswaam, kakasasaad mo. Pero na apo Diyos, nga naparswa, creator. Iso nga, ada ti kasasaad mo, kakas jay creator. Kati kasasaad na, life hangag change diay. He is life forever. So no particular kay jay, you have that nature of life. Amen. So nga, the life mo forever. Okay. Papantayo dyan health. Ti Diyos, ti nature na health forever. Awan sakit na. Never pa agsakit. That's the nature of God. So na dyan, ti nakipartiam. So nga nakibingay ka, ijay nga kasasaad na, nga health. So nga you are dead to sickness and diseases. Separated from sickness and diseases. Because God is separated, was separated from the beginning. It is sakit. Awan sakit kini Lord. Mabalin nga mang condemn kat adatag sakit, pero awan sakit kanya na. So nga nature na pure health. So nga no particular kay jay, nakibingay ka, ijay kinasalon at na. So nga han mo palang ay kararag, tanangyari da jay, since spiritual birth nga naalam diyay. Okay? So nga nyo nga kwa kumadihay, ma-misinterpret. Dadayin bagak nga hanmon ngay kararag. Iti sarili ma. Ngam no adag kararag, hano kano kay han mo ikaskas. Ta isu ti libel na palang dayta. Kat i-honor mat ni Apo Diyos sumamingsan dayay. Tanapadpadas tayo mat. So no, adati kasjay, kada tayo lang dayay. Ngam no adapi matagpakararag, han mong gabi nun, nagpakapakararag, tinawid mo daytan, han mong ay papilit, ta. Tilibol na palang agpakararag, ilihans mo, takas out of the devil, because ti life ti sakit, spirit, ti biyag na da jay demonyo, nga sakit. So ano makasout di ay, matay jay sakit. So nga tulungan tayo.
So nga tinaduma man nga gisursuro manan, jay libel da, iso ti kuwadan ni jay tattao. Awanan ti lihalihan sa ta, awanan ti may kararag. No talaga nga pinatim, adankin ka. Sika adi pa ita. Ngam na di ka umay na pimang kabubor na ginadikalman. Yung kaibagbaga na ita. Handa pa yung nga maalad. Dato yung tupay, manong atawon yun. Manong atawon tayo. Ada 20 years na nga born again, 30. Katingga na tata, may educate pa lang yung spirit tayo. How much more? Kanyada, kabubor na ginadikalman. Yung kaimbaga, righteous ka nga minan. When righteous nga talaga, nga man na pa'y makats up di ay. So nga na dyan ti pagkukuanti kakadwano minsan, ta nangyot ka na gito yung teaching, napanday di barbaro, no anak na ka ti Diyos, particular kay the divine nature of God, ada kina Diyos mo, ay sos, ang kayo umay numamingsan, kung na di Bible study, kakaagyat at abuda na, apo Diyos na kano.Ag-aasam na dyan. Adaan dati divine nature. Karkano na bagabagak. We have the divinity and deity of God. Kuna-kuna kajay, we are gods. Kuna-kuna kajay katnapan ka. Ano pa lang in-accept ni Jesus. Ibagam nga, kasday isuran eh. In-close na ni balay na. Kaagyat dadi. The Good Shepherd Church. So nga, kana tayo, ganad tayo. Te libel-libel. Da kayo ngay sursurwak nito eh. Kat adda gayam ti kom umay, nakabubor na gin, unuhan pa yung nabor na gin. Basta agdengag kalata. Nuhan mamakakasap, sige, mabor na gin kapay. Tapno ma-open the spirit mo. Ito revelation. Hallelujah. So, dito ko nga, i-enpay, nga iti healing, talaga nga na-inherit tayo kini Apo Diyos. Health belongs to us. So nga daya, ti karadag tayo lang dyan knowledge. Revelation. Nga patyumon ngamin. I am health. We have one nature, Father. I am now particle of your divine nature, your divinity. Amen. Naki ramanak ti kinadiyos mo as a health. Nora dyan tikat mo nga i-absorb. Ano tikat mo nga i-absorb akat ayat na akat isumata. I have your divine nature, your love. We are love. Amen? No compassion akat ijay. No righteousness, ijay. No joy, ijay. Depende di kayat mo nga i-absorb. Kaya kararag. Siyempre, no health, kailangan health. No blessing, mamat nga ti Diyos. Blessing, one curse ka na. Baknang ni Apo Diyos. So nga na jay kumatibiyag mo.